Sontroxi akemang pen ASDC Youth Front tum kachesong asai kedeng. Dilai long rakia hormu pen inut kaching nang. Hanjang lang solong yoga sana sports kachapati kapadupon. Kardom Adap Abirta long penili sami juli BP nonarjui tha Abirtang tong pen. Kiram tang chakhong ni phai kora phorni dipuk labalong ASDC Youth Front tu pen loke charle hin hemprek pen chenglo kaduk be son troxia ke ma phuthak prabjin ben kapechunja phan kachesong asai kedeng pon. Autonomous State Demand Committee Youth Front pen kachapatir pipon bangso kachesong along prabjin pen Assam University Dipu campus bang full-fledged nang pinangji. Kiramtang Faruk Sirkeb phoning kana hut ASDC pen Central Sarkarang bong Lamdon kacheto MOU prabjin pen pachunangji. Dipu Government College long kachare osomara Harman inghoi pabat nangji. Prabjin pen Karbiang long angkang kedoan ME School High School provincialized nangji. Napender depin pen India kacharia lo long ketok ang Article 244A pachun nangji pu pen pini kache sompon padu. Hini litumhan nang pipidat pen itu baki sungke nikan poke keciru lo itu bakege itu dong head nagalan unta. Kiramtang 1995 aningkan hut ASDC pen MOU chetoksi Karbiang long Autonomous Council along Sonthomkep Saikam manlo. Bangso Sonthomkep Saikam longlo puchotlang. Bonta playing limli lang po si ASDC Youth Front Maipu Premson Bay pen perangkya thengno ninji. Hinai bangke ini tungci ni ASDC hut mau cetok do April 1 1995. Laso puthak pen itum 30 departments itum long nahi. Departments long lo bukan colang, but still not transferred completely because we need the governor's approval. Lasi ini bangke education, especially education pen itum la 6 demand charter do education puthak laten yang han po pen ke mau puthak full implementation pinangi mau puthak asabom ni yang han tu pola puthak la pen ke la autonomous set article 244 la bangso katiman bangla ke perennially abdi kaike de tum dulu lalu asila somkom pudak la asi education ma pudak long bangke mili thanji bangke ini tum kadu bere chini mau 1985 ani kang itum chitok lo la so ka chitok ateng ken itum hala annexure 1 7a long primary education up to higher secondary level wala ka tok do ini tum lalu pulote non tiat teacher kilong li hala ka pregla hala mo ni jepo lasi higher secondary level alo bolte we can have our own we can make our own laws alun se semaru no bolte itum abord menang je selamun lo abord menang je selamun lo bolte iri tum gange lada bang syllabus se menang se islam lo lasi syllabus se pun abord semaru no bolte teachers appointment pike kere conduct ke simple lo lasi itum tet ka menang pen sidak ka beng autonomous council pen si itum lada conduct nang si itum hagi de ning gibe Bangso mai long ASDC Youth Front Maipu Premson Bay Kongchun Bang Rajiv Togbi ASDC TDP Maipu Chandrakanta Terang Penchenglo ASDC aphan ki kroyara ratum chetong don. News report Karbiang long live. Dilai police station ke parlo ke damtang ni phain kora pho ani kang sam por phai plia por malom longboy basti towar krong thom gache togalong raikom sai khetung kiri katarli ba sai ke denga hut yaba amu mate tablet keneplong. Lason si arnivang ason da thak joy pen biota ke long ateng pen kidam tang jakhong ni phain khora pho arni kang sampor phai pli malom bokajan SDPO John Das APS SDPO bokajan kapin khada teng pen OC Dilai SIUB Lutfur Rahman Dilai PS staff C20 CRPF camp bokajan lapen APRG claim bangatum pen chelangsi kiri ka khruga sai deng pon bangso hut musuri kre troxira mu pharu hinian yaba tablet nepon Kedep long check yaba mu kado kavi ilinra tokboard trok an long pon. Kedep long check yaba mu ihum NL07R6 723 scooty long kirika kruguna hosi long pon. Bangso long kacharab duna bangpu Nagaland State Dimapur Purana Bazar Middle Colonia Mekar hokie asupo gihuka hokie arta ningkan ingkara hokosi pangthe hong. Kinep long check yaba amu bokajan SDPO John Dasari dengsi pali pondo. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang long live.
Karbi Anglong District Yogasana Sports Association pen Sarihajan Health and Wellness Center atum chapatir piponsi kedam tang jakhong ne phain kora clear ni Sarihajan HS School Auditorium Hall along kechengsi Karbi Anglong District Yogasana Sports kachapati padupon Sarihajan Health and Welfare Center mai phi basa pirong pipi pen kachipahem phupon bangso kachapati along chun bangiris saikya hin pensi kachetong dona lohi atuma phan kapachinia por en ponlo bangso hud aluhi sarpoaman pen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numul Momin kachetong dona long Dr. Debojit Theory Sitami chetong don Labangso Yogasana kachapati along thanbang mate instructor Sarab Gogoi Bhaskar Gogoi lepen Sandipa Borgohaina tumpensi inside lo kachapati hud kaddo kawe bang thom kep so se bang hubang phiatum chepati dun Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Momin Pen lam ke thanpon ke yoga lake mesen exercise anuti na bang putin tami claim nanji lake na hok ta claim me lapen he malong ta cho yoga claim verlote okpran do mesenji nasi majok ta sedet lipin pen yoga claim ver sikimi pusi kachetong dona tum anaphan lam than tekan Nilitum bangso kachapati asai ke deng ahut ingdeng ke thop an ki haidu mate first second apen third ki haidona tuma phan ki hai anung e pi pajur ponji pusi thanpon health and wellness center emily mane and he will give you Soriajan health and wellness center emily Karbi Anglong Yogasana Association সহযোগত and then আমি ডিসকাস কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো Yogasana competition to আমি আমাৰ honorable judges competition পাতিছো Bhaskar Gogoi sir and Sandipa Borgohain যি কেজন ইয়াত সিলেক্ট কৰিব আমি ষ্টেট লেভেলত ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড থাৰ্ড সাব জুনিয়ৰ 9 to 18 years Sir, teneke prize distribution hobo niki aji? Aji prize distribution hobo. Prize distribution mane medal aru certificate thakibo. Jibilak select hobo tenloka ami state level khelabo karone pathabo pari. Competitor to kiman man hobo na? Competitor to etia leke 20 hoise around. Aru rakha ase Kotkotir pora ahibo, Gorna pora ahibo aru Karbi Anglong belegute thai pora ahibo. Are you ready? Feel কৰিছে কেনেকা ফিল কৰিছে ভাল লাগিছে আমাৰ মেইন মটটো আছিল আমি এনেকা কম্পিটিশন কৰিম বুলি ভাবা নাছিলো Bokajan Panananterang Karbi Anglong Live Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen Kimangpon drugs free Assam pa thepi and ponsi Assam police atuma phan kapin khat kapasoda ka jok kedam tang ning kan isiang bong Assam la pen Karbi Anglong long drugs aputha kiri ka khuru kapasi ka sai kedenga jok ke ong dunga drugs la pen abi ha ke klematum raikom sai khari deng chingnang ponlo Lasonsi Karbi Anglong District along arni wangamad raikom sai khya tum pen rakia hormu kenep kachimin me pinajo drugs kiri mate ke choderatum abidi ki jura sonsi nang mandelo langdamlo pulote ke ongdung Karbiao somaratum ta ke damtang penangana ningkan pen lahai drugs ke choka charli dona jok non anke khat khati bokajan hanjang langso balipathar deupani silonijan HDP dilai habar malompen bang pharohinian bak Karbiari sotumakai hingnodon tanglo Drugs ke chop hai aphiong nangbat ong puraratum chinisi hanjang langso raratum chingwai chingsai padosi Karbiari so jasme drugs ke chotuma phan kene basai pangcheng jongse drugs ke chotuma phan neplong chek lopulote Bokajan police station long thapdam 30 ansi sideng ponlo bangso sai ki deng pona jok kedam tang jakhong ni phaing kora phorni hanjang langso stadium adung NH thongkep ba sirkep atowara kungalong bang thomkep drugs ke cho ariso atum aning chiruisi drugs ke cho pen chi ulo bangso phuthak rara thengno kapak langja phan pora doan atum chingrum si anti drugs awareness asai ke dengta paduponlo Sinili to National Highway 39 to sinili to main ke chi 39 locals to la si pini patir piponsi la juntu anti drugs aputhak bangke itum campaign dolo hai do pen chuna chunlo mane dampun lo nasi ipangi wangi langta ni tumang minangan discuss lo je kithi bum tumena ni tuman lusi sar pogo cho phar ke ka avelang tadak locals tumang chitong pen RD nang pidunlo chaman pidunlo mangas program mang success lo nasi alam thivani talingji hilo sita adung thu dola nitul man pini bangke not only
not only tum anti drugs campaign chot gali nimilan tum reps bitalan tum dak chipipon dan tum successfully la so site heglong si penang atum ke aning karong chekhangon esi adiman palidun pen jumisen alamta thandun lo staminon mang ni ta chimatha theklo he chiklo yon ni sidola ki ri stamino treatment bomlo ni ta ni ta se pini ben ge la hai sot mai parim relu pusi mane semi taminang ji pilong lang tha mane non da treatment bomb ni ta hai si ke mi sen hormu goli lage nono bi mi umda mane chon de des ke mi ni mi tang si photang lu non ne si thana ta ke jang lang ni ta chiklo yon ta belang la si ni ta an hin no munit ningon chilarun ke non han het kicheng ke chilarun ji ma uyalo ni ta ma tha ge non dak serajan maki avilubon nep ke nep lablo angko hormu ta long thai velu draksa serajan long mangen non halapu drugs ke chopen kacheu apu apaya tum aning karong alam setami chepaklang pon bokajan menanan terang karbing long life Haraghat Legislative Assembly ka parlo long term development block atum block level vigilance and monitoring committee amai deng ponsi development block along nangkele anasai mesen pen kapachun thek japan jinggi chathan pon Kedamtang jakhong ni phain kwara phor ni dokmoka longkam teron auditorium along Haraghat Legislative Assembly ke parlo samilangso development block Haraghat development block lapen rongmongwe development block atum block level vigilance and monitoring committee amai kapadopon Haraghat MLA Dorsing Ronghang Kachapahem Pupona Mayalong, Dipu MLA Bida Singing Ling, EM Kangbura Killing, EM Billy Mohan Kaklari, MSC Ajit Kumar Das, MSC Kacherong PP, CLCC Chairman Samuel Ronghang Atum Pendanglo, BDO Development Block along Klembang Pubang P, and Parta Block Level Vigilance and Monitoring Committee along Klembang Pubang P Atum Chetongdon. Bangso mai along development block along sorkar pen nangkele anasai ke claim pipa mit hekja phansi chingki chathan pon lapen block level vigilance and monitoring committee lake development block along nangkele asai ke claim pon along ke langchari dunja phansi padupon lupota than pon ningkanwang da mane block atum ke claim ke da malam the puthak mane monitoring vigilance and monitoring so committee ko block tin no ta do si MLA consensi alo si nili MLA consensi alo ke thom block do da samilang so Haraghat lavante romongwe si pini ke thom a block a chairman da nili lamasi nili long thom ta pini hangpet si ke dam tang la blog ahin pen JE tum video tum gram so tum hemso ki kim pen dang lo towar ke bui MGN raga ke claim pen som surya kam ke claim lam the puthak bang so isi pen kelang tarlip ke jok che ke le do an ta me ke than ka pe repon la bang so asai deng pon no la si li pinidak long thom a blog a video pen si pini meeting do le no Dokmoka ban Samsung Inti Karbiang long life Pini Adap Abirta ke lepuan si kang tonelo